U nastavku programa govorimo malo o nauci, govorimo o Filozofskom fakultetu, o brojnim novinama koje će, verujem, naići na odobravanje i studenta, ali i oni koji tek sada sedaju u te studentske klupe, popunjavaju amfiteatre. Sa nama je Gordana Đigić, prodekan za nauku na Filozofskom fakultetu. Dobro jutro. Dobro jutro. Pre svega, ono što je najaktuelnije, to je nova studijska grupa za koju postoji ogromno interesovanje. Ona je studijska grupa, odnosno socijalni rad, je li tako? Da, to je novi studijski program koji se realizuje u okviru Departmana za sociologiju. Radi se o studijskom programu socijalne politike i socijalnog rada na osnovnim studijama i taj studijski program je započeo sa realizacijom pre par dana, kao i svi ostali studijski programi na osnovnim studijama. Radi se o jednom sasvim novom studijskom programu. Odobrenju 5 do 12 praktično. Da. Radi se o programu koji je razvijen u okviru Tempus projekta, na čije realizacije radio naš univerzitet kao koordinirajući univerzitet i pored našeg univerziteta tu su bili Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu. Partneri su nam bili inostrani univerziteti iz Danske, Velike Britanije i Italije. I imali smo podršku partnera iz nekoliko institucija i nevladinih organizacija iz Srbije, koje se zapravo bave tom oblašću socijalnog rada i socijalne zaštite. Tako da je studijski program razvijen u saradnji svih ovih partnera. Studijski programi su razvijeni na našem i Novosadskom univerzitetu kao novi, a Beogradski univerzitet, odnosno Fakultet političkih nauka, koji je jedini zapravo od svih državnih fakulteta do skoro imao ovu vrstu studija, je svoje programe inovirao na svim nivoima, saglasno nekim iskustvima koje su naši nastavnici sticali tokom studijskih poseta Danskoj, Italiji i Velikoj Britaniji, kroz razmene iskustava na brojnim sastancima, naravno radnog tipa, sa inostranim partnerima i našim partnerima. I ono što je najvažnije, zapravo je studijski program razvijen na osnovu jedne početne studije koju smo svi zajedno izveli u Srbiji i koja je imala za cilj da ukaže kako na potrebe za stručnjacima u ovoj oblasti. A uvek je to zanimanje deficitarno. Jeste deficitarno i nažalost u društvima u tranziciji, kako je ovo naše već duže vreme, brojni su problemi koje treba da pokrije oblast socijalne zaštite i ta naša početna studija je imala za cilj, pored snimanja potreba za stručnjacima, i snimanje prirode problema sa kojima se stanovništvo suočava, odnosno sa kojima sistem socijalne zaštite treba da se nosi. Tako da su i predmeti na osnovnim i master studijama formulisani u skladu sa tim potrebama i u skladu sa standardima, odnosno za sada predlozima standarda kompetencija koji su izrađeni u okviru projekta takođe i koji bi trebalo negde da postanu i zvanični dokumenti i da na neki način usaglase kvalitet studija na različitim univerzitetima. Koliko ste upisali studenta sada na osnovnim studijama? Na osnovnim studijama ima 30 studenta, konkurs je i bio raspisan za toliko, dakle popunjena su sva mesta, iako je to bio... Interesantno je kako su prepoznali studenti, interesantno je kako su prepoznali tu studijsku grupu. Dobro, nije ni slučajno zapravo to što su je prepoznali. Tokom realizacije projekta radili smo naravno na njegovoj promociji, radili smo na obaveštavanju javnosti o ciljevima projekta i o tome da se priprema akreditacija tog studijskog programa. Tako da ova informacija nije bila sasvim nova. Dakle, svi oni koji su bili zainteresovani bili su u iščekivanju. I između ostalo, znam da ste imali brojne studije, odnosno istraživanje na terenu, naročito kada je reč o ovoj problematici. I publikovali ste to. Tako da znam da su vaši saradnici, odnosno profesori, učestvovali u
sociološkim istraživanjima. Nekoliko publikacija koje su do sada već objavljene i u pripremi je još veliki broj publikacija. Jedan deo publikacija predstavlja rezultate rada na projektu, a jedan deo publikacija će biti literatura koju će koristiti studenti. Kažu pametni ljudi, nema rešenja socijalnog problema bez poznavanja problematike, bez nauke i stručnjaka. Dakle, samo ljudi koji su i tekako obrazovani, potkovani tim znanjem, mogu globalno da reše socijalni problem. Sad će neko reći, treba para. Da, treba para, ali je bitna strategija i način. Kao što je recimo Hugo Chavez u Venecueli rešio socijalni problem i pričam jer je juče krenuli dani kulture Venecuele, pa mi je palo na pamet, kao na primjer on. Da. Negde, kad kažete projekat, nekako to deluje, da kažemo, kratkoročno ograničavajuće. Hoće li biti ove studijske grupe i narednih godina? Ovo nije samo sada, je li tako? Naravno, svi Tempus projekti, odnosno u budući će to biti Erasmus projekti koji se finansiraju iz sredstvima Evropske unije, imaju obavezu da obezbede održivost rezultata. I ovo je najodrživiji mogući rezultat. Ono što je povoljna okolnost za studente prve generacije je to da će ove godine svi studirati, iako u statusu samofinansirajućih studenta, jer još uvek nema budžetskih mesta, svi će studirati besplatno, odnosno troškovi studiranja pokriveni su. Dakle, ko je sada upisao, taj je imao toliku sreću da bude prvi u toj grupi, eto, imao je priliku da studira i besplatno. Znamo koliko je samo taj studentski život skup, nažalost, ne mogu ga svi sebi ni priuštiti. A očekujemo da će dogodine biti i budžetskih mesta, pa će jedan deo studenta svakako studirati. Tako je, kao i za ostale studijske grupe. Raspisan je konkurs i za master programe, takođe 12 fakulteta, među njima i filozofski, i znam da i za ovu grupu takođe postoji. Takođe, ogromno interesovanje, 21. je prijemni ispit. 21. su diferencijalni ispiti, prijavljivanje za sve master programe, a ima ih 11 na našem fakultetu, pa između ostalog i eto taj novi studijski program master studija socijalnog rada. Biće primljeno negde oko 320 studenta ukupno na različitim programima master studija. Prijavljivanje je već počelo i trajeće do 21. oktobra. 21. oktobra će biti diferencijalni ispiti za nekoliko studijskih programa na kojima su oni predviđeni. Dobro, da kažemo da su to ispiti za one koji nisu završili sociologiju, nego neku drugu oblast. Znamo jer i naše kolege će okušati sreću odavde. Možda da bude najjasnije, diferencijalni ispiti postoje na studijskim programima sociologije, socijalnog rada i psihologije. Master studije na našem fakultetu mogu da upišu svi oni koji su završili osnovne studije u oblasti društveno-humanističkih nauka, s tim što za ova 3 studijska programa važe i diferencijalni ispiti ukoliko se radi o studijama neke druge nauke, osnovnim. Oni koji polože diferencijalne ispite kvalifikovali su se za polaganje prijemnih ispita koji će biti obavljeni 22. i 23. 22. oktobra za one koji nemaju diferencijalne ispite, a 23. za one koji imaju diferencijalne ispite. Koliko se prijavilo za socijalni rad? Još uvek nemamo precizne informacije i te informacije će biti poznate naravno tek 21. Prijavljivanje je počelo, ono što znamo jeste da je interesovanje veliko. Interesovanje je bilo veliko i pre početka prijavljivanja. Ogroman broj zainteresovanih kandidata je dolazio, raspitivali su se o literaturi, tako je, uslovima upisa i tako dalje. Tako da očekujemo da će biti veliki broj. Tu postoje budžetska mesta? Ovde takođe postoje isti uslovi kao za osnovne studije, dakle ove godine... Koliko može na budžet? Nema budžeta, dakle ove godine, što se tiče socijalnog rada, je sve besplatno, a svi studiraju u statusu samofinansirajućeg, a što se tiče ostalih studijskih programa, tu imamo, ja ću proveriti samo da 100 mesta na budžetu, od ovih 320 na svim studijskim programima, 100 mesta je za studente koji će se školovati na budžetu i 220 za samofinansirajuće studente. Dobro, dakle nema mnogo mesta u budžetu, pa
samo najbolje će Naravno, tako doći do te pozicije. Sve to lepo što slušamo i drago mi je da je ovako u žiži dešavanje Filozofski fakultet, a naše društvo prolazi kroz tranziciju, prolazili smo kroz razne izazove, suočeni smo sa društvenom, ne kažu moralnom krizom. Da li ste zadovoljni učešćem Filozofskog fakulteta uopšte u ovom društvu, u ovom gradu, učešćem u rešavanju svih tih moralnih, socijalnih i raznoraznih izazova? I dobro je da konačno postoji analiza tržišta najpre, pa tek onda otvaranje studijskih programa, je li tako? A ne školujemo bez veze, mislim, uslovno rečeno. Uzalud da kažemo školujemo ljude za koje nemamo da ponudimo posao. Ja bih samo malu ispravku, školovanje nikada nije uzaludno. Tačno, to da, ali kažem za posao uvijek ima svoju vrednost. To je sada problem, ja bih rekla, sa svim fakultetima, svim profesijama i školama. Ja se nadam da će ovo društvo u neko dogledno vreme dostići nivo na kome će stručnjaci nalaziti svoje mesto. A i tekako bi puno moglo. Znači, nastavit ćemo kasnije samo da... Tako je. Dakle, školujte se, nikada to nije bez veze. Obavezno se školite. Dobro jutro, želimo koleginicama u Kruševcu, Televizija Plus. Ali svakako ćemo to. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, jeste dobro? Dobro, evo, malo je lepši dan danas, bar kiša ne pada, tako da smo i mi odmah bolje. Dobro, danas će biti u Nišu jako zanimljivo. Danas kreće serija sastanaka sa članovima vlade, sa premijerom, nadamo se, i već su za 17 sati zakazani sastanci. Prvi u Nišu će se susreti predsednici svih opština iz 5 okruga, zajedno sa načelnicima. Pretpostavljam da će na dnevnom redu biti vrlo vruće teme od interesa za čitav jug Srbije. Biće reči o putnoj, o železničkoj infrastrukturi, o kapitalnoj objektima i izgradnji. Ono što za danas izdvajamo kao početak ove posede jeste obilazak Niškog aerodroma od strane ministarke Zorane Mihajlović i očekuje nas, dakle, narednih nekoliko vrlo zanimljivih dana. Izdvajamo još za sutra biznis forum, susret srpskih i albanskih privrednika, ali i predstavnika vlasti. Uzbudljiva nedelja za Nišlije, je li tako? Jako važna nedelja, da, biće puno sastanaka i aktivnosti. Šta se dešava u Kruševcu? Pa evo, mi smo u pripremama za taj naš dan oslobođenja, tako da će večeras biti otvorena oktobarska izložba kruševačkih umetnika u Gradskoj galeriji Narodnog muzeja, a ja čekam da mi se u studiju pridruže gosti fudbaleri Kruševačkog napretka koji sutra dočekuju ekipu rada, pa eto da nam otkriju kako su se oni pripremili za taj meč. Eto, to su dve stvari koje će se dešavati u našem gradu. Šta se dešava sa rukovodstvom? Hoće li biti možda neke sednice veća skoro, skupštine grada? Još uvek nemamo tu informaciju. Biće danas par sastanaka u kabinetu. Jedan će biti vezan za potpisivanje nekih ugovora za fabriku otpadnih voda sa kojom se kasni u našem gradu. Ali ono što je takođe danas interesantno u jednoj obližnjoj mesnoj zajednici biće početak karavana zapošljavanja. Nacionalna služba za zapošljavanje realizuje ovaj projekat, tako da je i to jedna dobra stvar. Ja mislim da će biti u svim mesnim zajednicama našeg okruga u narednom periodu realizovana ova akcija. Kad je o zapošljavanju reč, samo da kažemo, svi su izgledali da će već za nedelju dana biti otvoren pogon Astrotekstila u krugu elektronske industrije, a ta turska kompanija planira da u ovoj i narednoj godini zaposli više od 2000 radnika. Eto, to bi trebalo lepo da se desi za nedelju dana. Tako je, i to je cilj svih gradova, svih opština, što više radnih mesta, što više posla, to nam je potrebno. Hvala puno, veliki pozdrav za Kruševljane i naše gledaoce, naravno i za naše kolege u Televiziji Plus. Ja bih želeo, profesor, kada, kao što ste malo pre rekli, i ovo rukovodstvo i ljudi koji vode politički život više cene i poštuju mišljenje stručnjaka, da ta saradnja bude intenzivnija po svim poljima koji se tiču,
da nazovemo to izazovima sa kojima se susrećemo, da radite stručno, analizirate i da se rezultati tih analiza i studija implementiraju kako bi rešavali sve ove probleme Ja se u nadam društvu. da će tako biti i Filozofski fakultet je generalno otvoren ka partnerima u okruženju. Ja moram da naglasim da Filozofski fakultet kao prvenstveno nastavnički fakultet, mi školujemo dominantno kadar koji nakon završetka studija radi i spremljenje za rad u obrazovanju najčešće. Mi imamo odličnu saradnju sa obrazovno-vaspitnim ustanovama, naši studenti, naši nastavnici, saradnici su u stalnom kontaktu. Imamo Centar za obrazovanje nastavnika na fakultetu koji organizuje brojne aktivnosti, susrete, predavanja, seminare i tako dalje, obuke za nastavnike, tako da nekako nastojimo da uzvratno pružimo nešto školama koje primaju naše studente na stručnu praksu i hospitovanje, naravno i sa svim drugim institucijama koje su od značaja za realizaciju naših studijskih programa i za obrazovanje. Mora tako. Za kraj, samo Gordana, da kažemo ništa manje važno su i neke novosti, nešto što se iščekuje, to je francuski, to je nemački. Šta imate da nam kažete? U vezi s tim, mi očekujemo da će vrlo brzo stići i akreditacija za master studije francuskog jezika. Znamo da je to na pomolu, dakle samo što se nije dogodilo. Nažalost nije stiglo na vreme da bismo ovaj studijski program mogli da stavimo na listu programa za ovaj prvi upisni rok, ali će biti u drugom upisnom roku najverovatnije i radimo ozbiljno na akreditaciji osnovnih studija nemačkog jezika. Ajmo da čujemo ko je sa nama u ovom času. Halo, dobro jutro, izvolite. Halo, dobro jutro televiziji Zona, dobro jutro voditeljima. Draga naša, slušamo vas. I gospođi prodekanu. Imam jedno ovako pitanje, neka to otvoreno kaže. Da li ste, koleginice, zadovoljni profesorskim kadrom koji radi u osnovnim i srednjim školama? To je jedno jedino pitanje. Hvala i doviđenja. Hvala. Doviđenja. Jao, kako je važan dobar učitelj, kako je važan dobar profesor. Pa od tog nastavnika, od tog učitelja, profesora, zavisi da li će dete sutradan da voli matematiku, prirodu i društvo, da li će da voli biologiju i sve to. Bojim se da prepoznajem odgovor. Kao i u svakoj profesiji ima sjajnih i učitelja i nastavnika, ima i onih koji se ne snalaze baš najbolje u tom poslu, zašta delimično snose odgovornosti fakulteti koji su ih školovali. Ono što stoji kao činjenica je da većina ljudi koji sada aktivno rade kao nastavnici u svom školovanju nisu imali gotovo nikakvu nastavu pedagoško-psiholoških, metodičkih disciplina koje su im neophodne pre svega za nastavni rad, pa tek onda učenje sadržaja koje treba da prenesu, ali treba da znaju kako. To je profesorka suština. Prvo da voliš to što radiš, da voliš decu, a onda da prođeš sve te škole pre nego što znaš matematiku, prirodu i društvo, kako, na koji način raditi sa decom, kako im prići, kako im približiti to gradivo. Biti čovek. Modernizacije tu i ne možemo je zaobići. Neke stare metode koje su važile pre 20-30 godina danas više nisu interesantne današnjoj omladini i današnjoj deci. I tu je odgovornost i našeg fakulteta kao i drugih nastavničkih da inoviraju i mi ćemo to raditi stalno. Već je započeo taj proces, da kažem, trajne reforme studijskih programa. Sledi nam za par godina reakreditacija. To će biti prilika za inoviranje studijskih programa. U vezi s tim nas očekuje ozbiljan posao, proces samovrednovanja koji treba da izvedemo pre postupka reakreditacije da bismo spremno dočekali i eksternu evaluaciju i taj trenutak reakreditacije. Skoro sam čuo jednu priču, kaže, doći će vreme, Žiko, da će deca nositi lake školske torbe. Sve će stati u jedan laptop.
tablet ili to. Čitavi udžbenici, kaže, mora se pratiti to vreme. A onda razmišljamo, kakvi stare dobre knjige, ljudi starog kova, hemijska olovka i sveska. Ne, došlo je novo vreme. Interaktivne table, interaktivna učila, sve je lako, stane u 1,5 kg umesto u 5 kg i 7 kg u đačkoj torbi. Ja sam za stare dobre udžbenike, ali prihvatio sam kao razumno objašnjenje sve to da dolaze nove tendencije. Ono što je važno jeste da čuvamo interaktivnost i da u toj pomami za savremenom tehnologijom ne izgubimo sve one druge aspekte ljudskog bića i te naše dečice koje moraju da razvijaju i emocionalnu i socijalnu stranu svoje ličnosti, a to što su oni spremniji da prihvate rad sa tabletima, mobilnim telefonima i tako dalje, to je valjda prirodno jer oni rastu sa tim. Tako je, i negde taj govor na času, da ne zaboravimo maternji jezik usled onog pisanja. Jao, priča meni klinac juče, 3. 4. razred ide u Kralj Petar i priča za svoje drugare i kaže, pa dobro, znate koji su to problemi, mali ekstra talentovan, ima dobrog profesora Ivana, voli ga. I on kaže, pa moji drugari, ja ga pitam za pismo, pa kaže, ponekad zaborave ćirilicu, šta? Pa pisano slovo, kaže, svi latinicu i kaže, 3. razred ponekad greše i nastavnik se ljuti jer ne znaju ćirilicu. To je da ne zaboravim. Ja nisam mogao da verujem, kaže, ćirilicu, pa to maternje, ABVG, mama, Maša, Miša, to je prvo što smo naučili. Ne, upravo... Nažalost, to su efekti te preterane upotrebe i mobilnih telefona i računara od najranijeg uzrasta. Deca prvo, valjda sad nauče da koriste mobilne telefone i računare, pa tek onda... Naše pismo, jesu pismo, profesorko, ovo je ravnopravno, ali našu ćirilicu učenik 3. razreda greši. Da se to nekako izgubi. To je ono što vi kažete, u redu su ove moderni načini, ali dajmo da sačuvamo mi ono staro, da pričamo na času, da učenik ustane, da prepričava, da ne zaboravi jezik, reči, to je jako važno. Osnovne vrednosti i osnovne pravce razvoja svakog deteta, pa i ovog društva, ne smemo da zapostavimo. Tačno tako. Hvala puno, profesorko, odnosno prodekanice, što ste bili sa nama ovoga jutra. Čekamo i dan fakulteta 9. novembra. Biće prilike da se vidimo. 45 godina postojanja fakulteta. Tako je. Hvala puno još jednom i mi nastavljamo dalje. Reklame su na programu. Nakon toga malo o odbojkašima. Čeka ih veliki izazov za vikend u Nišu.